Masquera say, Mure Zimbabwe, welcome to our channel Zim Confessions and Deep Secrets. Kana karige kutanga kukuya panini channel, please don't forget to subscribe. Kana chingwagara waka subscriber, don't forget to comment and share this video. Nasi Mure Zimbabwe takwigirai nyaya irikupisa nyaya irikunetsa Chiwenga Mushe mubato rezano PF Vice President Chiwenga varikugadzira bato varikugadzira party Chiwenga Mushe the Children of Zimbabwe Veterans Association vakabuda vachikonfirma kuti Vice President Chiwenga vakaramba kumhoresa Chiwenga Chivhayo the National Heroes Eka apaivigwa the former Zesa boss vaSydney Gata Chiwenga Mushe zviri kunzi chiitiko ichi charadza kuti there is a misunderstanding between vaChiwenga nava Chivhayo ndofunga vaChiwenga vari kubuda vachitaura vachiti aiwa pasine zvigananda and Chivhayo ari kunzi he is one of zvigananda mune Zimbabwe hanzi ari kuluta ma-resources enyika hanzi ari kubenefita from ma-shady deals ma-illicit deals mune Zimbabwe. Nyaya yakabuditswa the Children of Zimbabwe Veterans Association vachitaura ivo vachiti VP Chiwenga refuses to greet Chiwenga Chivhayo at National Heroes Eka. Chivhayo arrived alongside the presidential motorcade. After the VP had arrived, he then unceremoniously made his way to the high podium. The podium at Heroes Eka is usually reserved for the presidium, close family members, and security details. Even ministers and service chiefs do not sit there. Also, only the president is expected to arrive after the VPs and the Minister of Defense. This was not the case today, as Chivhayo arrived after the VP. The Children of Zimbabwe Veterans Association chinzi Vice President Chiwenga havana kufara nemaitiro aitwa zvinhu naChiwenga Chivhayo. Tofunga Vice President Chiwenga vakabudawo zvakare last week vachibuditsa vatagure Central Committee meeting mune Zimbabwe, and now vari kunzi varamba kumhoresa Chivhayo. Pana Kumira Mushe mune Zimbabwe tiudzewo kuti munoiona sei nyaya ichi chiri kuitika mubato rezano PF, tiudzewo zvamuri kufunga mucomment section. Kwete dzamunotimbinga kuhondo taidziti zvigananda. Those who grow big tummies through ill-gotten wealth and questionable morals. The wartime call urged us not to be greedy and selfish, not to be corrupt and egocentric, or to be narrow-minded and tribalistic. We all swore to a shared future in which everyone had a place on the table, a place in the sun for a culture of equal opportunity where every Zimbabwean served in equal measure. Zveubvanzu kudya kwemhumi takazviramba. When our president says, leaving no one and no place behind, he is reminding us of this wartime covenant, a covenant we must all live by across generations, starting and including our very own. Zimbabwe belongs to all of us. We must share its God-given bound. Share its bound equally. So no one, not even the weak, the widowed,
or the orphaned are displaced or elbowed out by the strong in a mad rat race to grab unmerited privileges. Corruption has to end. Justin so far, his eyes so far to catch a sign of the profound, timeless needs of a people as they evolve across generations, across time and across space. We knew our God, that the God of Zimbabwe has hidden treasures, hidden them not from us, hidden them for us to enjoy in a free Zimbabwe. The gold, the diamonds, the platinum, the much sought after lithium, the uranium, gas, oil, rare earth minerals, and much more, all of which no foreigner saw or fully enjoyed before our time. God hid all for us, his children, we the children of Zimbabwe. Today, all these must be shared equitably and for the development yechitsuwa chedu cheZimbabwe yatinoda. Alongside our President, Dr. E.D. Mnangagwa, Comrade Mpamanga knew that nyika inofanirwa kusunungurwa, igotongwa, igodzivirirwa, igovakwa, uye igonamatirwa nevene vayo. Raive gamba rehondo rakararama. Aive mushori weZimbabwe yaidzivirira. Aive mubvuwi